یک ji qurbaniyên êrişên Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê. Xuşka min birîndar bû. Abdûyê 4 salî xelkê bajarê Kobanê ye. Şaza vêletên em bi duman dama tema derin bana mec bermexvere. Beriya 2 salan hawnek ji aliyê hêzên Tirkiye rastîmala wan tê. 14 di malê de birîndar dibin. Yek ji wan Abdûyê 2 salî bû. Li nexweşxaneyê bizîşkan biryara birîna lingî wî kirin. Ji wê rojê ve jiyana Abdû hemû hate guhertin. İşte saate gumakiram ses saate gumanam o işte gumanne kork qotkar. Go açara qotkar go khunte nama pernaşivi bu. Galaki avara bu. Raşya saate avara bu. Yani go dest me biçe go çetir biçe mara bu qotkar. Berî salekî heyva sora Kurdî li Rojavayê Kurdistanê lingekê çêkirî ji Abdû re danan. Lê ji ber temenê wî yê biçûk nekarî li ser berdewam bike. Her temenê wî mezintir dibe, zehmetiyên wî jî zêdetir dibe. عصبي قز زيادة نفسيا أنا مرتاحة قلتشاف زين كهذا دبي زود ماشين أنا ماشم وبري خوش دبي يعني دبي نيجي بريم قد كان بمدوكان بيمدوكان إلا نيجي خد دوغر قاسم نيجي خد دوغر يعني نفسيا كتعمل أول مرة يا مجاز كي يا أول مخة مثلا جنجر من جقل شاركر ما كورك أو تشامروش كده Du heftiya Abdû bavê xwe ji Kobanê berêxwedana Herêma Kurdistanê ji bo dîtina çareseriyekî ji rewşa Abdû re. Çareseriyek ku siba roja Abdû gerentî bike lê taniha tu bersiv ji tu aliyekî wernegirtiye. يعني أقدر به والله من أخذ ما فردي سا أقدر به بمن مثلا يعني قشنگ ما به يعني أجيب كورك حمد جاك قشنگ ما به بس برا بزلمي تبي سرق مسجد برزني دوازم جهري مكردستان أزوي دوازم وخير غازي برزني دوازم قوي أركولي في كوركي بكن منظمة حقوق الدار وقتم منظمة هبن أنا أركولي وبيج بود دوازم ناق يعني مستقبل كورك أركولي تكون يعني في كوركي داخل الدار يا بيشنا الدولة تاكل لو كوركي علاج بكن أم دار بين يورم كذا مستشفى دوغا املك علاج بكن دوغا بعد 10 سال دوارن مثلا عمري في 10 سال بيواري بقول 10 سال بي تشوي علاج بكم 2 sala nikare wekû zarokên di temenê xwe de hatino çûnê bike yan cî bilîze. Taniha fêm nekiriye ka çi bi serî wî hatiye. Lê wa diyar e siba rojeke zehmet li bendê ye. Qurbaniyê êrişekî ye ku tenê guneha wî ew e ku kurê Rojavayê Kurdistanê ye. Helebce Saedûn Rûdew Hewlêr.